reprezentativka Srbije u odbojci. U cilju poboljšanja kvaliteta života osoba sa invaliditetom i jačanju stručnog rada, podijelite svoje znanje. Zaposlena na klinici za rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović u Beogradu. Na početku bih htela da se zahvalim UEFI kao realizatoru ovog projekta ispred kluba malog fudbala Mungosi i Fudbalskog saveza Srbije. Molim slušaoce da na donjem toolbaru gde piše interpretation izaberu jezik na kome će slušati ovo predavanje jer je obezbeđen prevod i na engleski jezik. Evo sada krećemo sa prezentacijom. Samo da podelimo ekran. Evo ga. Razlog zbog čega sam izabrala temu koja možda baš i nije najjasnija, ali jeste nešto što je za mene lično kao kliničara jako važno, a to je vestibularni vizualni sistem i njihova integracija. Ono što sam poslednjih dana kada sam pripremala prezentaciju imala kao problem, to je da iščitavam jednu enormnu građu kada su u pitanju i vestibularni vizualni sistem, a njihova integracija, čak i po radovima kada probate da nađete, je vrlo, kako da kažem, šturo objašnjena, jer još uvek se ne zna kako ova dva sistema funkcionišu. A zašto je to tako? Zato što i vestibularni i vizualni sistem imaju konekcije sa čitavim mozgom i taj deo priče je toliko međuzavisan, toliko su isprepletani, da je ono što mi kao kliničari i vi kao praktičari, praktično smo i mi kliničari praktičari, imamo kao problem jeste da na osnovu onoga što nam dete pokaže kroz svoju fizičku, kroz motornu aktivnost, odredimo i, da kažem, odredimo gde postoji problem i da isplaniramo na osnovu toga način stimulacije. Idemo na sledeći slajd. Ono što je vrlo važno da naglasim, to je da ljudi motornu kontrolu, pogotovo kada razgovarate s roditeljima, vide negde kao kada pričamo o maloj deci. To je nešto što deca moraju, kakvi su to miljokazi razvoja koje deca moraju da ostvare u nekom periodu. Da li dete sa 3 meseca radi ovo, da li radi sa 6 meseci ono, kada je pravo vreme da uradi neku motornu aktivnost. Ono što je jako važno, što mi kao kliničari stalno napominjemo, teorija ima objašnjenje, a kažem u kliničkoj praksi vi zaista vidite da motorna kontrola nije jednostavna aktivnost. Znači, motorna kontrola je nešto što nam pokazuje kako je organizovan centralni nervni sistem. Kada pričamo o organizaciji centralnog nervnog sistema, da bi se izvela bilo koja motorna aktivnost, svi delovi centralnog nervnog sistema, uključujući kao jedan od najvažnijih vestibularni vizualni sistem, moraju da budu intaktni da bi pokret tekao glatko. Ono što je isto jako važno, to je kada sam rekla da dete ne dostiže određene miljokaze tačno u nekom mesecu, kako je to zacrtano, mislim, kroz kliničku praksu. Mi imamo roditelji koji kažu, pa dobro, dete sedi sa 6 meseci, ali treba da prohoda sa 12. Ono što je vrlo važno, većina vas je verovatno već i u statusu roditelja ili pozna neko ko ima malo dete i radite sa malom decom, jeste da zapamtimo da motorna aktivnost, svaka motorička aktivnost, što je složenija, ona ima jedan duži vremenski period u kome je očekivano da se ona desi. Tako je, na primer, za proces sedenja. Roditelji uglavnom misle da dete sedi sa 6 meseci, dobri su kukovi, bar je kod nas tako utvrđeno, dobri su kukovi, posadi dete da sedne kao pečurka.
Znači, mi dete ne treba da postavljamo u sedeći položaj, niti u bilo koji drugi položaj koji samo nije dostiglo, nego ga vodimo kroz omogućavanje da se dete samo kreće po čvrstoj ravnoj podlozi do toga da samo otkrije moment kada će preći u sedeći položaj. I zato se kaže da motorni razvoj nije linearan proces, znači što je kompleksnija motorička aktivnost, očekujemo duži vremenski period u kome će se ona razviti, pa je tako, na primjer, za sedenje to između 7. i 13. meseca. Prohodavanje zdravog deteta očekujemo negde između 10. i 20. meseca. Znači, najveći broj dece će ostvariti te motoričke veštine u tom periodu. Zašto je sada to važno? Verovatno ste čuli za stepping refleks, odnosno kada novorođenče stavite da se osloni stopalom na podlogu, nagnete ga malo napred, ono pravi korake. U literaturi ranijih datuma piše da se taj refleks gubi, u stvari se ne gubi. Ekstremiteti postaju teži, postaju duži i borba s gravitacijom postaje složenija, tako da vi taj refleks u stvari ne možete da vidite kada ga izvodite na uobičajen način, ali spustite tako malo starije dete, recimo 2-3 meseca, u vodu do ispod pazuha, ono će pokretati svoje ekstremitete na način stepping refleksa. Znači, te stvari se ne gube, nego se prosto anatomske karakteristike deteta menjaju i vi sada morate da imate drugačije okolnosti da biste dobili ono što hoćete. Da bismo sada sve ovo objasnili, jedna od teorija koja objašnjava čitav ovaj proces se zove teorija selekcije neuronalnih grupa. Naravno, ja se sada neću baviti anatomijom, ali šta ona govori? Kada kažem da postoji jedan vremenski period u kome je očekivano da deca dostignu određene miljokaze motornog razvoja, znači ova selekcija teorije neuronalnih grupa kaže da su dve glavne karakteristike kretanja, odnosno motoričkog sistema, varijabilnost i adaptibilnost. Šta sad znači varijabilnost? Motoričke aktivnosti naravno ne počinju kada se dete rodi. One su, ono što ćete videti na sledećem filmu, one počinju da se razvijaju već intrauterino. Već nekdo u 6. gestacionoj nedelji počinju da se prave konekcije između začetka centralnog nervnog sistema i začetka mišićnih ćelija i već u 6. gestacionoj nedelji na ultrazvuku se vide prvi pokreti ploda koji su vrlo jednostavni. Da bismo negde oko 13. gestacione nedelje imali čitav varijabilitet pokreta, kao što je dostizanje, mislim, fetus može da stavlja dovede ruku do lica, imate izolovane pokrete ruke, izolovane pokrete noge, stavlja palac u usta kada je uznemiren, znači fetus isto imaju pravo da budu uznemireni, odguruje se o zidove uterusa, menja poziciju. Sve ove stvari se integrišu i pamte u centralnom nervnom sistemu, tako da mi, kada se dete rodi, u prva 2 meseca postnatalnog života imamo iste šeme pokreta. Znači, stalno insistiram na šemama pokreta i kako pratimo šeme, prva stvar je varijabilnost. Znači, u prva 2 meseca dete istražuje svoje motoričke sposobnosti. Pokreti nisu usmereni ka srednjoj liniji, nego više izgledaju kao protezanja, kao istezanja. Uvek imate fine rotacije u trupu i ti pokreti izgledaju kao talas koji lagano počinje, dostiže maksimum i dete se smiri. Ono što ćete na snimku videti i ono što je vrlo interesantno i ono što prenosimo roditeljima kao značajnu poruku jeste da motiv za kretanje dolazi iznutra. Vi dete ne morate da aktivirate, da motivišete na pokret, nego ono iz čistog mirovanja, sada pričamo o maloj deci uzrasta kada se rode, znači iz čistog mira, odjedanput uglavnom to počinje zevanjem, počinju da se protežu i istražuju svoje mogućnosti. Znači pokreti nisu ciljani i usmereni. Već u 3. mesecu imamo veliki prelaz, mi 3. mesec zovemo mesecom velike transformacije, kada iz te faze istraživanja dete dostiže srednju liniju, ruke i noge dolaze napred i imate puno finih malih pokreta, vidjet ćete upravo sada na sledećem snimku, finih malih pokreta u svim segmentima ekstremiteta.
To su u literaturi zove fidžeti pokreti, ja mislim nešto najbliže je kao neko migoljenje na srpskom, mislim nama su inače na seminarima rekli da to ne prevodimo, kad kažete fidžeti, ja znam šta je fidžeti, ali kažem fini mali pokreti i to se u literaturi navodi kao baždarenje proprioceptivnog sistema, a mislim objasnit ćemo posle koliko su i vestibularni i proprioceptivni sistem povezani. Znači, šta je sada adaptibilnost? To je variabilnost. Znači, kada nikada ne možete da predvidite, dete istražuje svoje mogućnosti i vi ne možete da predvidite šta će dete sledeće da uradi, to je variabilnost. Ako postoje stereotipne šeme, ako dete stalno jednu te istu šemu ponavlja na isti način, i to se vidi kod dece koje imaju oštećenje centralnog nervnog sistema već do 3. meseca, nemaju te fine, male pokrete u da kažem, trupu i u svim segmentima ekstremiteta, odnosno izostanak tih fidžeti pokreta ukazuje na nešto što će se verovatno pokazati kao patološki razlog. Znači, mi smo u stanju da na osnovu procena šema kretanja vrlo rano dođemo do toga da li dete ima problem, odnosno da li će ići u pravcu normalnog ili patološkog razvoja. Ono što je sada važno, 3. meseca počinju da se razvijaju antigravitacioni pokreti, ciljani, voljni, cilju usmereni antigravitacioni pokreti i to se sada zove adaptibilnost. Znači, iz te mase pokreta koje je imalo do 3. meseca, dete sada bira najbolju motornu strategiju adekvatnu za taj trenutak. Recimo, vi mu ponudite igračku, ono je vizuelno opazi, kreće rukama ka njoj, ako postoji greška, ono će korigovati i taj princip pokušaj greška je nešto kako se baždari i kako se izgrađuje motorni sistem. Znači, dete proba nešto, vidi da je ta motorna strategija dobra, iz te motorne strategije ide dalje, isprobava dalje i kroz veliki broj pokušaja i greški, znači bira najbolju motornu strategiju u datom trenutku, da li će se okrenuti na jednu stranu, da li će iskoristiti bauljanje, da li će da se odgurne nogama, šta god, da bi došlo recimo do nečega što želi. Da bi ta spontana motorna aktivnost mogla da se odvija, znači potrebno je integracija, odnosno mogućnost da svi delovi centralnog nervnog sistema uključeni i senzornog sistema uključeni u kretanje budu korektni. Ako postoji bilo kakvo oštećenje centralnog nervnog sistema, pokreti postaju monotoni i stereotipni. I to je jedna od stvari na osnovu koje mi procenjujemo kako je organizovan taj centralni nervni sistem i koju ćemo strategiju iskoristiti da tom detetu koji ima ograničen repertoar, znači ono nije bez repertoara, samo mu je repertoar ograničen i to je upravo ta teorija selekcije neuronalnih grupa, znači variabilnost kod dece sa oštećenjem centralnog nervnog sistema je manja, ali nikako ne znači da je nemaju. Oni će motoričke aktivnosti izvoditi na sebi svojstven način po istim principima, pokušaj greška, koji naravno neće biti isti kao kod deteta kome je centralni nervni sistem očuvan. I to je ona stvar sa kojom se mi susrećemo kao kliničari i kažem, vi kao praktičari kod dece koji imaju bilo kakve probleme, oni imaju sposobnost, ali je njihov repertoar limitiran. I mi se sad u sklopu tog limitiranog repertoara trudimo da iskoristimo maksimum njihovih mogućnosti. Evo sad ćemo pogledamo film, samo da nam pomognu da to izvedemo, na kome ćete videti kako se razvijaju pokreti od fetusa. Mislim, to je uvek vrlo interesantno da vidite koliko je fetus aktivan. Kada se dete rodi, znači vidjet ćete prevremeno rođeno dete, koje bez obzira što ima gomilu cevčica, ima svašta nešto prikačeno, to mu ništa ne smeta da generiše samo motoričku aktivnost. Znači, motorička aktivnost je samo inducirana, znači mi dete ne moramo da motivišemo, ono počinje da se kreće. I na kraju ćete videti, znači 3. mesec kao mesec velike transformacije u kome postoji ta fina motorička aktivnost koja se zove fidžeti pokreti i to je, kažem, to baždarenje centralnog nervnog sistema. Krenuo je. Znači, ovo je fetus od 14 gestacionih nedelja. Odgurivanja zidove uterusa.
Znači, izdvojeni pokreti ruke, izolovani pokreti noge, okretanje glave u jednu drugu stranu, širenje prstiju. Sad ovde ne možete da vidite, fetusi vrlo često hvataju i kako se zove pupčanu vrpcu, igraju se s pupčanom vrpcom. Već u ovom uzrastu imate izolovanu, kako da kažem, izdvajanje kažiprsta. Tačno možete da vidite kako fetus izdvaja kažiprst, dotiče glavu, može da pokrije oči, može da stavi kažiprst u usta kada je uznemiren. Isto sad ovi pokreti kod deteta koje je rođeno u 31. gestaciju, mislim ovo je 31. gestacijona nedelja, ali je dete rođeno, ono je inkubatoru, iz čistog mira počinje da se kreće. Ono što smo pričali kao talas koji počinje, razliva se, imate puno pokreta u trupu, pokreti su skladni. Znači nije organizovan ka srednjoj liniji, ali imate puno ovih protezanja, puno rotacija trupa, puno uvijanja i prosto ne možete da predvidite šta će u sledećem trenutku da se desi. Ali u svakom slučaju, ono što je važno u ovom uzrastu, kako mi definišemo normalan razvoj, znači čitava velika razvojna neurologija je svedena na jednu rečenicu, da li vam se sviđa kako se ovo dete kreće. Ako vam se sviđa, ako vam je prijatno i ako vam ovi pokreti mame osmeh, to je sve u redu. Ako su pokreti monotoni, imate utisak samo što nešto nije izvelo, a to se ne desi, nego kao broken sequence, kao bukvalno krene sekvenca pa se prekine, taj deo priče može da ukaže da će postojati neka patologija. I evo ga sada dete koje, recimo terminsko dete, 40 gestacionih nedelja, znači 40 nedelja traje normalna trudnoća. Pokreti su isti kao što ste videli kod ovog deteta od 31 nedelje. Znači proteže se, uvija se, izvija se, ispruža selektivno jednu nogu, drugu nogu. Ali sve to izgleda skladno i fino. I svi ovi pokreti izgledaju kao i pokreti fetusa koji u uterusu videli ste već u 14. gestacione nedelji. I evo ga mesec velike transformacije kada se javljaju ovi fidžeti pokreti, znači oni se vide negde do 3. meseca. Obratite pažnju na fine male pokrete u zglobovima stopala, u zglobovima šakica, u čitavom telu. I sada kada recimo roditelji dođu, to je ono baždarenje proprioceptivnog sistema. Znači stalno insistiram na kretanju čitavog tela jer se telo kreće kao celina. Znači kako ja znam da je dete stavljeno da sedi? Pa nema ovih malih pokreta. Znači dete koje je stavljeno da sedi uopšte ne istražuje proprioceptivni sistem. Nemate one fine mišićne igre koju vidite kod deteta koje se na podu priprema za položaj sedenja, koji ima puno rotacija, koji ima puno te fine mišićne igre kroz prenos težišta, kroz podizanje jedne ruke, kroz pokušaj da se okrene na jednu ili drugu stranu. I vi tačno znate da je dete stavljeno da sedi. Uvijek pitaju pa kako znate? Pa eto, mislim, baždarenje proprioceptivnog sistema počinje ovde. Dobro, sad se vraćamo na prezentaciju. Ja uvek uživam kad gledam ove filmove, nadam se da i vama bilo interesantno, jer ovo baš ne možete da vidite na puno mesta. Evo. Idemo na sledeći slajd, a to je motorni razvoj. Ono što sam pričala, kako stimulišemo motorni razvoj, znači motorni razvoj nije izolovan fenomen i ono što uglavnom u nekim knjigama i u knjigama, motorni razvoj, iz kojih sam ja učila, piše da motorni razvoj ima kraniokaudalni tok. Znači prvo se razvija kontrola glave, pa onda kontrola trupa i ostalo. To uopšte nije tačno. Mislim, sinoć sam recimo bila kod bebe koji ima 20 dana u komšilu, koji sad pita mladi otac, pa kaže kad razvija kontrolu glave, do kad moram da pridržavam glavu. Njegov otac, to je deda deteta, kaže pa negde oko 6. meseca. Ja kažem, sada ste svi prestali da pričate i gledate šta radi. Znači, dete drži glavu od prvog dana. Znači, motorni razvoj je vrlo kompleksan i apsolutno nije izolovan fenomen da mi sada gledamo da li dete radi ovo ili ono. Znači, sve ono što radimo sa detetom, potencijal koji je dete dobilo na rođenju i uslovi
odnosno spoljašnja sredina koja ga stimuliše na određen način, jako utiču na to kako će dete svoje potencijale da ispolji. Zbog čega vam to pričam, ono čega ste verovatno svi svesni kao i mi, jeste da meni roditelji već od 3. meseca, vidjet ćemo, od 3. meseca dete već može da vas gleda, isprati, vuče, radi svašta, pitaju, kaže, znate kako voli da gleda crtane filmove? I onda šta rade? Mislim, ostave ih u onim finim, fancy ljuljaškicama koje su na struju, znači imate rocking, stave dete ispred ekrana i dete zaista gleda u svetlosti. To je fenomenalno. Roditelji mogu da popiju kafu, mama može nešto da uradi, a dete je potpuno blokirano vizualnim informacijama koje dolaze sa ekrana, na koje ekran ne odgovara. Dete može neke stvari da govori i da mu se obraća, ali mislim, naravno, televizor ima svoj neki program. I šta radi dete? Počinje, mislim, kao bukvalno kreće bolest zavisnosti, kaže neće bez televizora da jede, neće bez ekrana ovo ili neće ono. Suštinski dete isključuje spoljašnje informacije. I to je onaj deo priče koji je sada nama jako važan da roditeljima stavimo do znanja da smo mi televizija, jer se naše lice menja, jer dete posmatra nas. Motorička aktivnost, ono što verovatno ste negde već i čuli, pročitali, postoji mirror neuronski sistem. Dete gleda nas šta radimo, dete imitira nas i pre nego što se pokret javi onakav kakav ga mi vidimo, dete ga je percipiralo, čak i kada nije sposobno da ga uradi, postoji gomila eksperimenata koji pokazuju da dete od 3 meseca, znači kopira aktivnost, odnosno pojavljuju se u mozgu, bez obzira što samo posmatra aktivnost, delovi koji će biti uključeni u realizaciju, motornu realizaciju tog pokreta, se kroz mirror neuronski sistem već, da kažemo, ocrtavaju u mozgu. Tako da je jako važno da decu vrlo rano izložimo motivaciji za kretanje, već od 3. meseca dete možete da spustite na čvrstu ravnu podlogu i ono će kroz ono što smo rekli, pokušaj i greška, istraživati svoje motorne sposobnosti. Imate decu koja su rođena recimo sa 4,5 kg i deca koja su rođena sa 2,5 kg ili do 3 kg. Znači manja deca, veća deca, deca sa dužim ekstremitetima, sa, da kažem, onako mali, kompaktni, koji motoričke veštine savladavaju brže. Znači nije cilj da dete nešto savlada brzo, nego da mu damo mogućnost da se pripremi. I kada se sve to dešava, dete kroz to svoje sopstveno, da kažem, istraživanje svojih mogućnosti, istraživanje različitih šema pokreta, nauči da sedi, stoji, hoda, a isto tako sve ove stvari su povezane i sa posturalnom kontrolom. Ono što je jako važno, to je da svako dete, ono što smo na početku rekli, nikad nije dovoljno puta da ponovimo, neće neke motoričke veštine dostići tačno kada je rečeno, nego kada bude samo sposobno i spremno da ih izvede. Sad sledeći slajd nešto neće. Samo da vidimo, nešto se zaglavilo. Evo ga. Dolazimo do dela koji se zove vestibularni sistem i koji je jedan od sistema, to je jako važno, mieliniziran već u 20. gestacionoj nedelji. Znači on je pripremljen za postnatalne funkcije. Znači ono o čemu pričamo, sve stvari počinješ intrauterino. Recimo deca koje, odnosno majke koje imaju polihidramijal, odnosno višak plodove vode, prenatalno znamo da imaju problem sa gutanjem, jer fetus guta oko litar plodove vode. Kada se plodova voda stvara u većoj količini, znači ta prenatalna funkcija nije dobra i prosto kažem, ta deca verovatno imaju atreziju jednjaka, što su uglavnom postnatalno otkrije, jer ne mogu da primaju mleko i ta deca moraju da budu operisana odmah po rođenju. Isto tako, kada je fetus u uterusu, to je vodena sredina, praktično glava je kod fetusa najteža, isto kao i kod malog deteta. Znači vodena sredina praktično eliminiše dejstvo gravitacije, ali težina glave kod najvećeg broja fetusa okrene glavu ka porođenom kanalu i najveći broj dece se, znači, prirodno rađa tako što prolazi glavom kroz porođeni kanal.
Znači, onog momenta kada se dete rodi, tog momenta počinje da se bori sa silom gravitacije. I upravo je taj balans, odnosno vestibularni sistem, jako važan pri samom rođenju, da bude intaktan, zato on prirodno mijelinizira već u uterusu i on je potpuno mijeliniziran kada se dete rodi. Zašto je to važno? Zato što je jako važan, izdvojila sam za razvoj vidu u toku prvih godina života, jer šta se dešava? Kada vi malo dete uspravite, kažem još da sam bila kod bebe koja ima 20 dana, znači kako sam je uspravila, vestibularni sistem i posturalne reakcije održavaju glavu uvek na način nos vertikalno, usta horizontalno. I malo dete, već drugi dan po rođenju, jer prvi dan je u inkubatoru kada ga donesu, znači prvi dan po rođenju je sposobna, za to je zadužen vestibularni sistem, da održava svoju glavu, znači vestibularni sistem je prvi koji učestvuje u kontroli glave, a tek negde od 2. meseca polako počinje vestibularni sistem da se uključuje u sve to, pa onda imamo okulovestibularnu koordinaciju. Znači prvo vestibularni sistem vodi kontrolu glave i trupa, a ako nemate dobru kontrolu glave i trupa, to znamo kod dece kod kojih je to jako teško da ostvarite, vi nemate ni dobar vizualni input jer glava stalno ide levo-desno i ne možete da razvijate vid. Ovaj sistem je vrlo komplikovan. Kada krenete da čitate anatomiju, mislim, onda vidite koliko je to u stvari moćan sistem. Znači, u momentu kada se vestibularni sistem, sad imamo tehnike za snimanje mozga, odnosno aktivnosti mozga, kada je vestibularni sistem aktivan, čitav mozak pokazuje crvene zone, jer je on povezan i sa limbičkim sistemom, sa cerebelumom, sa vizualnim sistemom, kao što su refleksni pokreti očiju, vizualno praćenje, prepoznavanje predmeta, stabilizacija vidnog polja, čemu ćemo čuti nešto malo kasnije. A dobro integrisan vestibularni sistem omogućava sigurnost u aktivnostima koje zahtevaju pokret, ljuljanje, skakanje, kolutovi i naravno učešće u aktivnostima dnevnog života, čitanje, hranjenje, sedenje. Zašto o ovome pričamo? Znači, kroz svo kretanje koje dete ispoljava, od okretanja, prevrtanja, puzanja, sedenja, stajanja, trčanja, pentranja, okretanja, bacanja glave na raznorazne strane, okretanje u krug, kod svih aktivnosti koje dete izvodi, što je starije, znači broj motornih aktivnosti je sve veći. Ako nema dobro integrisanog vestibularnog sistema, dete će se plašiti da se kreće i samim tim će ove aktivnosti biti za njega nemoguće, odnosno bit će vrlo limitirano, bojaće se kretanja i treba će mu mnogo više stimulacije da počne da se kreće. Kažem, to je ono što mi kao praktičari viđamo. Kad kažete lenjo dete, dete nije lenjo, nego prosto ima neki problem da istražuje svoje motoričke mogućnosti. Vizualni sistem je opet moćan sistem preko koga dobijamo 80% informacija iz spoljašnje, odnosno iz sveta koji nas okružuju. I ono što je jako važno, mislim, kada čitate literaturu i kada vam kažu da se vizualne informacije, kada se obrađuje vizualne informacije, da je 2/3 mozga uključen u taj proces, pokazuje u stvari koliko je vizualni sistem moćan, a koliki problem imamo kada on nije dobro organizovan. Ono što recimo meni bilo jako interesantno i uvek se vraćam na prenatalni razvoj, ove 3 tačkice koje vidite su otprilike orijentisane kao ljudsko lice, oči i usta. Kada fetusu pokažete svetlo sa ovako orijentisanim tačkama, znači mi smo genetski determinisani, predodređeni da reagujemo na ljudska lica čak i kao fetusi. Fetus se okreće ka tim tačkama. Kada su one obrnuto, kao da ih ne registruje. Tako da kažem, mnoge funkcije se razvijaju prenatalno da bi postnatalno dete moglo da funkcioniše kako treba. Ono na što fetus isto reaguje, to ćete u literaturi pročitati, meni je to bilo užasno interesantno kad smo uopšte ušli u tu problematiku, a to je problematika koja zahteva ceo jedan život, mislim, da biste shvatili. Rečenica mozgu nije potrebna priprema da bi video crveno i žutu boju. Sve što je u prirodi crveno i žuto, mislim divno, to je opasno i od toga bežite. Boja u uterusu je crvena, tako da je fetus već predisponiran da vidi
da kažem, crvenu boju i to su, kažem, one stvari, kad pogledate dečje igračke, sve imaju kombinacije crvene i žute boje, pa onda naravno i ovih drugih, ali crvena i žuta boja su obavezne. Ono što je jako važno da znamo, kažem, nama je jako važno, jer to su stvari, opet kažem, koliko je priroda moćna i koliko neke stvari odradi još intrauterino, kada pričamo o ključnim periodima u razvoju vida, onog momenta kada se stvara retina, ono se stvara već negde oko 4. gestacione nedelje kao izdanak centralnog nervnog sistema, u retini postoje bipolarne ćelije koje kao i pacemaker srca stalno okidaju impulse i pripremaju okcipitalni korteks, odnosno korteks koji će kasnije biti vizualni korteks, pripremaju ga na aktivnost. Zbog čega je to važno? Ako toga nema, deca koja se rađaju sa urođenom kataraktom, znači ne percipiraju svetlost u uterusu, kada se rode katarakta im onemogućava da svetlost dolazi do okcipitalne kore, ta deca nikada, ako se ne operišu na vreme, nikada neće imati vid, znači prosto neće moći da vide. Znači prosto postoje periodi kada se svi senzorni sistemi pripremaju za postnatalnu funkciju i kada toga nema, mi imamo problem. Ono što je isto jako važno da zapamtimo za vizualni sistem, to je da je on najduže puteve ima vizualni sistem i kada radimo vizualne evocirane potencijale, znači to su potencijali na flash stimulaciju koji idu od retine preko čitavog mozga do okcipitalne kore, mi praktično vidimo maturaciju centralnog nervnog sistema. Ono što je isto važno za vas kao praktičare, to ćete, mislim, verovatno ste već i viđali, možda niste znali, kažem, ovo je samo ideja da razumemo zašto neka deca reaguje ovako ili onako. Sad je trenutno aktualan meč između Nadala i Medvedeva, ne znam da li se zna pobednik, ali ovih dana se priča o tome da Nadal traži da igra u prepodnevnim terminima, jer popodne, odnosno predveče, u večernjim terminima slabo vidi lopticu. Postoji sistem, vizualni sistem funkcioniše po principu dorzalne struje koja ide ka parietalnom mozgu i ventralne struje koja je uključena u, kako da kažem, dorzalna struja je what sistem, znači šta je, gde je nešto što stoji, gde se nalazi, a dorzalna struja je uključena u percepciju predmeta koji se kreću. Znači, neka deca će vam bolje videti metu kada stoji, kada je dobro ograničena i to je još jedna stvar koju, mislim, onako kratko treba da zapamtimo, da mozak vidi linije i kontraste. Znači, kada je nešto dobro organizovano, kada je difuzna svetlost, mozak jednostavno taj deo priče eliminiše, jednostavno ga ignoriše, jer mu ne daje adekvatnu sliku. Kada je sve dobro konturisano i kada postoji dobar kontrast, znači mozak vidi linije i kontraste, dete će se ka tome kretati. Malo dete koje je počelo da se kreće po podu 6., 7., 8. mesec, kad već dostigne tu aktivnost, prvo će se kretati ka nogama od stola, provlačit će se između komoda ili će se zavlačiti između komoda svuda ili će atakovati na šteker. Šteker je jedina stvar koja je na zidu, mislim, toliko lepo ograničeno da je prosto napravljeno da vi gurnete 2 prsta. Isto tako i kablovi. Zašto kablovi? Kablovi su linije. Oni su uvek negde uza zid i dete ide precizno ka svemu tome. Tako da je to taj deo priče koji je uvek važan da razumemo i da znamo kako funkcioniše, da bismo znali da pripremimo prostor u kome će se dete dobro snalaziti. I negde oko 8. meseca života vid kod deteta postaje kao kod odraslih, odnosno jasno uočava predmete koji se nalaze blizu, daleko, može da ih definiše i može da se prema njima ciljano i usmereno kreće bez da se sudara i bez da pravi greške. E sad, ono što je jako važno kod vizuovestibularne kontrole, znači ta dva sistema ni u literaturi nisu baš najbolje, da tako kažem, objašnjena, odnosno njihova veza nije precizno dokazana jer je vrlo kompleksna. I ono što smo pričali na početku, prvo vestibularni sistem vodi vizualni, znači dobra kontrola glave omogućava dobro vizualno praćenje, a onda vizualno praćenje omogućava, kažem, pospešuje dobru, odnosno poboljšava motornu kontrolu i dobar vestibularni sistem.
predominacija vizuo-vestibularne kontrole balansa je do 3. godine života, jer kažemo do 3. godine dete već savladava sve motorne aktivnosti kao što su ustajanje, hodanje, trčanje, šutiranje lopte, pentranje, spuštanje, a somatosenzorna vestibularna nezavisnost postoji od 3. godine. Ono što kažemo, negde do 5. 6. godine dete savladava sve motoričke veštine, trčanje, skakanje, zaustavljanje ispred prepreka, stajanje na jednoj nozi, skakanje na jednoj nozi, manipulacije loptom. I od 6. godine praktično u svim tim aktivnostima se poboljšavaju brzina, spretnost i koordinacija. Ono što je sada važno da znamo kao problem, kakva su deca koji imaju problem vestibularnog procesuiranja, jeste da su to trapava deca. Obično kažu, često padaju, naslanjaju se, više vole da stoje, sede, pridržavaju glavu rukama, imaju mučninu i vrtoglavicu u vožnji, ali zato vole snažno da se ljuljaju. Često se gube u okruženju, ne mogu da precizno lociraju objekte, nesvesni su kod opasnosti trčanja, penjanja, skakanja, ne mogu da sede mirno, to je onaj drugi tip. I naravno imaju probleme sa pisanjem, čitanjem i matematikom, to je ono što smo rekli na početku, da je centralni nervni sistem vrlo kompleksan i da jedne stvari vode druge. Kod problema vizualnog procesuiranja opet imamo da deca ili trljaju oči od jakog svetla ili da se često sudaraju s predmetima i objektima, da otežano savladavaju stepenice. To je vrlo važna motorička veština. Znači, savladavanje stepenica opet podrazumeva da vi vidite dobro linije i kontraste i deca, mislim, uvek pitamo kako se dete penje u stepenici, kako silazi niz stepenici. Imaju glavobolje kod gledanja u ekran kod čitanja, poteškoće sa održavanjem kontakta očima, zadržavanje pažnje u vizualno izazovnom okruženju, kažem, kada postoji puno kretanja, puno distrakcije, puno difuznog svetla. I naravno ta deca u školi kasnije imaju probleme pisanja u smislu veličine slova, oblika, lineacije, razmaka, poteškoće u određivanju levo-desno i ne uočavaju stvari koje su praktično ispred njih. Kakve to sad veze ima sa sportom? Kada imamo ovakvu decu, vrlo često roditelji kažu on je lenj, on je trapav, on je ovakav, znači svako dete voli da se kreće, svako dete je motivisano da se kreće, ali ako vidite da postoje problemi u organizaciji ponašanja deteta kada su sportske aktivnosti u pitanju, znači uvek se pitajte da li to dete ima problem organizacije vizualnog i vestibularnog sistema, jer to su dva sistema koje nas prvo vode u motoričku aktivnost. Prve neke aktivnosti odnosno sportske aktivnosti koje preporučujemo i koje naravno roditelji vrlo lepo prihvataju, to je plivanje, a da biste prešli na neku drugu aktivnost, znači uvek morate da procenite dete kroz poligon, to je ono prvo zdravo dete počinje da se penje po kući na sve na šta može da se popne, znači deca vole izazove, penjanja, trčanja, skakanja, provlačenja, vole igre loptom, vole savladavanje poligona u parkovima. Znači, to su prve stvari gde vidite ako dete stoji, ako dete ne želi da se kreće, ako se sudara, morate da organizujete okruženje, da bude bez distrakcije, da bude jednostavno, da za dete bude moguće da savlada tu motornu aktivnost. Recimo, prelaženje preko merdevina položenih dole za devojčicu, jednu, to nikad neću zaboraviti, prevremeno rođenu. 6 meseci je trajalo da mi nju nateramo da podigne nogu preko prečke, a da ne držimo za ruku. Isto toliko je trajalo penjanje u stepenice, isto toliko je trajalo učenje skakanja po trambolini, onda je toliko skakala po trambolini da je slomila potkolenicu, jer oni imaju veliki problem sa osteoporozom. Znači, kada kreirate motoričku aktivnost kroz sportove, znači počev od poligona, za decu koji imaju problem, moraju da budu jednostavni, moraju da budu jasno definisani, uočljivi. Ono što je isto kliničko iskustvo, ova poslednja slika je tenis, devojčice koje su prevremeno rođene bliznakinje, znači ona koja je, da kažem, motorno lošija i koju mi praktično zovemo kao minimalna cerebralna disfunkcija, na otvorenom terenu, to je plač, mislim, ne može da vidi lopticu kao i Nadal, a kad je stavite u balon koji je dobro osvetljen, gde postoje dobre linije i kontrasti, praktično razlike između njih dve ne postoji, jer tu dete može lepo da uoči lopticu. Naravno, posle plivanja svi drugi sportovi, znači sva deca koji imaju bilo kakav problem, čak i kada nemaju neko, da kažem, vidljivo ili dokazano oštećenje mozga, ali imaju problem sa kretanjem, mogu da budu uključena u sve sportove, poštujući njihove mogućnosti, ali tačno ono što mogu i način na koji mogu da urade, ne povređujući ih ti moraš ovako ili onako, nego ih puštajući da pokažu.
šta mogu, znači da iskoriste do maksimuma svoje potencijale, jer to je onaj deo priče koji kad kažu jao jadni vi s kakvom decom radite, suština je samo da shvatimo da je nečiji put drugačiji, ali to ne znači da su se izgubili. Znači svako može da ostvari svoj maksimum potencijala, zato je potreban timski. Mi decu vrlo često šaljemo na sport i deca su nam vrlo uspešna u sportu, bez obzira što neki imaju i veliko oštećenje mozga i neku anamnezu koja nije baš simpatična s medicinske strane, ali sport ih jako motiviše i nadam se da su ovakve vrste predavanja nešto što povezuje nas kao kliničari i vas kao praktičare, mada smo, kažem, i mi praktičari, ali da ćemo naše decu omogućiti maksimum ispoljavanja potencijala. Hvala vam na pažnji. Dobar dan, poštovani slušalci. Imam izuzetno čast i zadovoljstvo da ispred fudbalskog kluba Malog fudbala Negosija, pod pokroviteljstvom Fudbalskog saveza Srbije i UEFA podržim današnji webinar. Tema mog današnjeg predavanja će biti fizička aktivnost kod dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetu. Moje ime je Nikola Topalović, ja sam specijalista sportske medicine na Univerzitetu u Beogradu, radim kao asistent na katedri za medicinsku fiziologiju i sportsku medicinu. Pre nego što započnemo priču o benefitima fizičke aktivnosti na zdravlje dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, moramo definisati koja deca podrazumevaju ovu kategoriju. Negde oko 5% svetskog stanovništva čine deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom ili otprilike negde oko 375 miliona dece. Nažalost, iako je Zavod za javno zdravlje Batut započeo istraživanje o količini dece koja smetnjama u razvoju i invaliditetom koja postoje u Republici Srbiji, još uvek nemamo relevantne podatke o tome. Sam termin smetnja u razvoju podrazumeva decu čiji fizički ili mentalni nedostatak znatno ograničava jedno ili više životnih aktivnosti kao što su hod, vid, sluh, govor, disanje, briga o sebi, učenje ili rad, dok ometenost predstavlja gubitak ili ograničenje mogućnosti da se učestvuje u normalnom životu zajednice pod istim uslovima sa ostalim članovima te zajednice zbog fizičkih ili socijalnih barijera. Osoba sa invaliditetom označava osobu sa urođenom ili stečenom fizičkom, senzornom, intelektualnom ili emocionalnom onesposobljenošću koja usled društvenih ili drugih prepreka nema mogućnosti ili ima smanjene mogućnosti da se uključi u aktivnosti društva na istom nivou sa drugima, bez obzira na to da li može da ih ostvari uz upotrebu tehničkih pomagala ili pomoć posebnih službi. Fizička aktivnost predstavlja svaki pokret tela koji je posledica mišićne kontrakcije i koji dovodi do potrošnje energije. Ona u sebi obuhvata širok spektar aktivnosti, od rekreativnog vežbanja i takmičarskih sportskih disciplina do fizičkih napora tokom profesionalnih aktivnosti,
tokom obavljanja kućnih poslova ili dečje igre, jednom rečju bilo koju vrstu fizičkog rada. Opšte je poznato da fizička aktivnost ima blagotvorno dejstvo kako na fizički, tako i na mentalni uticaj na decu, bez obzira da li imaju oštećenje ili ne. Takođe, postoje mnogobrojne studije koje su pokazale da fizička aktivnost ima izuzetan uticaj na kognitivno funkcionisanje, što je izuzetno značajno na osposobljavanje dece sa poremećajem u razvoju i za njihovo samostalno funkcionisanje u društvu. Opšti benefiti fizičke aktivnosti pre svega su predstavljeni kroz zdrav razvoj kostiju, mišića i zglobova, kao i optimalan razvoj kardiorespiratornog i kardiovaskularnog sistema. Ono što je bitno naglasiti je takođe optimalan razvoj neuromuskularnog sistema, pogotovo razvoj koordinacije, kontrole pokreta, balansa i ravnoteže, što je izuzetno bitno kod dece sa paraplegijom, amputacijama i cerebralnom paralizom. Zatim, benefit fizičke aktivnosti predstavlja održavanje optimalne telesne mase koje možemo uskladiti, regularno održavati i posebno je bitno naglasiti da se kod dece sa Downovim sindromom može doći zbog smanjene fizičke aktivnosti do gojaznosti. Takođe, jedan od benefita fizičke aktivnosti je izuzetno veliki uticaj na poboljšanje samopouzdanja, socijalne interakcije i integracije, kao i samoizražavanja, i to je posebno bitno kod osoba sa poremećajem u ponašanju i autizmom. Ono što sport kroz svoju aktivnost donosi deci, to je pre svega savlađivanje straha od nepoznatog i neuspeha, zatim prevazilaženje osjećaja nesposobnosti i ograničenja, kao i stvaranje želje za uspehom i za novom pobedom kroz takmičarske igre. Po prvi put se nekoj deci otvaraju vrata za uspostavljanje komunikacije sa okolinom, kao i za mogućnost uključivanja u svakodnevne životne tokove, a takođe se po prvi put stvaraju osjećaj radosti, snage i sposobnosti, kao i sama spoznaja da invaliditet ne treba da znači gubitak želje za životom, jer oni spoznaju svoje novo otkrivene kako mentalne, tako i fizičke mogućnosti. Zbog svega prethodno navedenog možemo reći da fizička aktivnost može da se smatra kao najpogodnija, najefikasnija i najjeftinija metoda za najkompletniju fizičku i psihičku rehabilitaciju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Fizička aktivnost se takođe pokazala kao najbolja metoda za stimulisanje preostalih fizioloških rezervi i kompenzatornih mehanizama koji se ispoljavaju u velikom obimu, posebno kod ove dece, i pomoću ove teorije se takođe mogu objasniti vrhunski sportski rezultati koje ova deca ponekad postižu u sportu. Fizička aktivnost je važna determinanta zdravlja, posebno za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, gde fizičku aktivnost pre svega treba usmeriti u cilju poboljšanja samog kvaliteta života i održavanja optimalnog zdravstvenog stanja, a ne u smeru, naravno, postizanja vrhunskih sportskih rezultata. Kada pričamo o fizičkoj aktivnosti i poremećajima u ponašanju, deca sa poremećajima u ponašanju imaju problem gubitka fokusa, nemaju sopstvena interesovanja i ciljeve, agresivni su vrlo često autodestruktivni. Ono što treba naglasiti je da fizička aktivnost ne predstavlja univerzalni lek za društvene probleme ove dece, ali predstavlja važnu determinantu za uspešno savlađivanje i prevazilaženje agresivnosti, temperamentnog ponašanja, razmaženosti kao i zavisnosti od adrenalina, jer tokom fizičke aktivnosti agresivnost koju dete posjeduje može se pravim pristupom usmeriti u pozitivne oblike ponašanja kao što su borbenost, hrabrost, požrtvovanost i odlučnost. Takođe, hiperaktivnoj deci koja su konstantno pod uticajem stresa zbog velike količine vučenja noradrenalina i adrenalina u telu, radi trošenja tih velikih zaliha katekolamina, preporučuju se dugotrajne aktivnosti poput plivanja, trčanja, skijanja, pešačenja i vožnje bicikla.
Također, ovoj djeci se preporučuje autogeni trening koji je sve više popularan, kao i meditacija koja im pomaže da se opuste, da se oslobode psihičke napetosti i da povećaju svoju koncentraciju. Meditacija se također koristi u cilju snižavanja te intenzivne aktivnosti autonomnog nervnog sistema i smanjenja kako sinteze, tako i lučenja adrenalina i noradrenalina. Sportske igre, kao i vežbanje u grupi, pozitivno utiču na poboljšanje ponašanja razmaženog djeteta. U sportu su svi prepušteni sopstvenim snagama ili se oslanjaju na timski rad, a time se pruža odlična prilika za lečenje razmaženosti. Kako su pravila za sve ista, razmaženo dijete ponekad može skrenuti i pokušati da skrene fokus na sebe vrištanjem, bacanjem po terenu ili padanjem u nesvest. Međutim, dužnost sportskog radnika i pedagoga je da pokaže djetetu da se samo požrtvovanošću, smelošću i timskim radom stiče određeni status u grupi. Za djecu sa oštećenim vidom fokus fizičke aktivnosti pre svega treba da bude usmeren ka ranom razvoju motorike, jer je dokazano da nedovoljna fizička aktivnost dovodi do poremećaja mišićnog tonusa, atrofije, slabljenja funkcije zglobova i disanja, što kasnije može dovesti do mnogobrojnih komorbiditeta. Fizička aktivnost kod ove djece eliminiše kompleks niže vrednosti i oni se kroz sport izjednačavaju sa ostalom djecom, što je izuzetno bitna karakteristika fizičke aktivnosti, da nema utjecaj samo na fizičko, već i na mentalno zdravlje ove djece. Kako osobe sa senzornim oštećenjima imaju očuvane fizičke funkcije organizma, tako i normalno kretanje očuvano, oni se smatraju najaktivnijom kategorijom u odnosu na sve ostale grupe djece sa invaliditetom i za njih su preporučljive sve one fizičke aktivnosti koje obuhvataju šah, gimnastičke vežbe, vežbe ravnoteže na turnirskoj gredi, biciklizam, veslanje sa partnerom koji vidi, trčanje sa partnerom koji vidi, plivanje, judo, atletika, košarka, odbojka i fudbal sa ozvučenom loptom, kao i košarka sa ozvučenim obućem. Discipline koje treba izbjegavati kod ovih osoba da ne bi došlo do povređivanja je naravno skok sa motkom, trčanje sa preponama, bacanje kladiva i koplje. Ovdje možete vidjeti na ovoj slici jedno trčanje sa partnerom koji vidi. Oni mogu da postignu izuzetne sportske rezultate. Kada pričamo o fizičkoj aktivnosti djece sa oštećenjem sluha, od velikog značaja za ovu djecu su dobro razvijenje grudnog koša i normalizacija ritmičkog disanja, jer govorneme osobe najviše koriste gestikulaciju, pa je vitalni kapacitet pluća značajno zanemaren i smanjen, što se održava na njihovu kondiciju, dužinu i kvalitet životnog veka. Zbog toga za djecu sa oštećenim sluhom treba izabrati one fizičke aktivnosti koje podižu opšte zdravstveno stanje, a u isto vrijeme jačaju čitavu muskulaturu, posebno grudnu, leđnu i trbušnu. U radu sa ovom djecom izuzetno je bitan adekvatan rad sportskog stručnjaka, pre svega obraćanje njima mora biti slikovito, jasno i kratko, tonalitet, boja i ritam glasa moraju biti adekvatni, a također, pored govora, naravno, jer oni čitaju sa usana, moraju se koristiti mimika, različite vrste gestikulacije i pokreti tela. Od sportova koji se biraju, to su sve sportske igre sa loptom, gimnastika, streljaštvo, stoni tenis, trčanje, skokovi, tenis, hokej, gađanje, ritmičke vežbe, veslanje, skijanje i drugo, a discipline koje treba izbjegavati zbog pridruženog oštećenja, vrlo često pridruženog oštećenja vestibularnog sistema kod ove populacije djece su pre svega ronjenje, skakanje u vodu, gimnastika na spravama, automobilizam, biciklizam i motociklizam, da ne bi došlo do nesreće.
Kada pričamo o deci s amputacijama, ovo je vrlo osjetljiva populacija, pogotovo ako su amputacije traumatske prirode usred neke nesreće, a deca su u tom trenutku bila potpuno fizički i mentalno zdrava. Sa njima se mora imati poseban pristup zbog njihovog osjetljivog psihičkog stanja, a glavni zadatak fizičke aktivnosti je resocijalizacija i postepeno prihvatanje novonastalog stanja. Fizička aktivnost treba da se započne već u krevetu nakon amputacije, a radi se na kondiciji, spretnosti, ravnoteži i pravilnom držanju tela. Od aktivnosti koje se preporučuju, one zavise pre svega od vrste invaliditeta i afiniteta pojedinca i sportski stručnjak pre započinjanja aktivnosti mora dobro poznavati osobine vežbača, mora ga pripremiti za sve probleme i prepreke koje mogu da se nađu u toku sportskih aktivnosti, kako se ne bi stvorio efekat u vidu osjećaja nesigurnosti i povlačenja u sebe. Kod amputacije gornjih ekstremiteta zadatak fizičke aktivnosti je prevashodno očuvanje pravilnog držanja tela i funkcionalne sposobnosti organizma. Od sportskih aktivnosti se preporučuju trčanje, hodanje, plivanje, skakačke discipline, klizanje, fudbal i drugo, a kod amputacije donjih ekstremiteta cilj je pre svega jačanje gornjih delova tela ekstremiteta kako bi se održala pravilna ravnoteža i koordinacija i balans tela. Preporučuju se vežbe raspravanja, penjanje uz konopac, gibovi, bacačke discipline, košarka, plivanje, odbojka, tenis, stoni tenis, skijanje i drugo. Fizička aktivnost amputacije, kada pričamo o povoljnosti, samo povoljnost bavljenja sportom, kroz sport se povećava snaga, kondicija i jača muskulatura, zatim održava se optimalna telesna težina, lakše se prilagođavaju nošenju i korišćenju proteze, brže se formira i jača patrljak, a takođe uspostavlja se bolja motivisanost, socijalizacija u društvo, emocionalno pražnjenje, jer ponekad osobe s amputacijama imaju tendenciju ka autodestruktivnom ponašanju, a takođe i psihofizička relaksacija. Ovdje vidite jednog sportistu sa amputacijom donjih ekstremiteta, takođe ovi sportisti mogu čak obarati i svetske rekorde. Kada pričamo o paraplegiji, nažalost, postoji izuzetno mali broj dece sa ovim oštećenjem koji se bave fizičkom aktivnošću, pre svega zbog nedovoljne informisanosti i slabe dostupnosti fizičke aktivnosti kod osoba sa paraplegijom. U savremenoj rehabilitaciji aktivni pokret predstavlja osnov lečenja ovog invaliditeta. Kineziterapija treba da predstavlja obavezan tip rehabilitacije za ovu populaciju, dok se rekreacija ili sport pre svega koriste za zabavu, dokazivanje ili održavanje statusa tela. Od sportske aktivnosti koje treba izabrati, to su pre svega plivanje, dizanje tegova, odbojka, tenis, košarka u kolicima, različite vrste štafeta, bacačkih disciplina, stoni tenis u kojem mogu biti izuzetno uspešni, bilijar, streljaštvo u kojem takođe mogu da budu izuzetno uspešnosti i ragbi. Sportom bi se morali baviti svi paraplegičari, jer kao što smo već rekli, aktivan pokret predstavlja osnovu lečenja ove invalidnosti, bez obzira na godine starosti i stepen paraplegije, i kod njih je jako bitno da se ne sme forsirati ono što oni misle da mogu, već samo ono što je za njih korisno. Cilj fizičke aktivnosti dece sa paraplegijom je pre svega razvijanje i očuvanje neuromuskularnih mehanizama u zdravim delovima tela radi kompenzacije izgubljenih funkcija. To se pre svega omogućava uz jačanje onih mišića čija je funkcija sačuvana, to su pre svega mišići trupa, leđa, ramenog pojasa i ruku, kao i svih preostalih funkcija tela, a to doprinosi omogućavanju korišćenja pomoćnih štaka i aparata za kretanje. Takođe, radi se na održavanju ravnoteže i jačanju muskulature trupa, što ima za cilj prenošenje psihomotornih sposobnosti na gornje ekstremitete. Cilj fizičke aktivnosti je svakako usavršavanje tehnike vožnje kolica, zatim povećanje kondicije, jačanje motiva, međutim tu treba biti oprezan jer ponekad preteški i zahtevni zadaci mogu da dovode do frustracija samog deteta. Uključivanje u sportsko društvo i proces takmičenja, naravno koliko postoji ta mogućnost.
i samo dokazivanje uključivanja u društvo i okolinu, to je sticanje novih prijatelja. Također, kod samog dokazivanja treba voditi računa o bezbednosti, jer ponekad u žaru borbe deca sa paraplegijom mogu da zaborave na svoj nedostatak i može doći čak i do povređivanja. Cerebralna paraliza predstavlja grupu neuroloških poremećaja koji, nažalost, trajno utiču na kretanje i koordinaciju tela, na tonus mišića, na balans i ravnotežu. Zbog toga je glavni cilj fizičke aktivnosti da smanji posljedice oštećenja, tj. da smanji progresiju bolesti. Dokazano je da slabost muskulature mišića predstavlja veći ograničavajući faktor u postizanju funkcionalnosti i spasticnosti mišića, pa samim tim savremena istraživanja ukazuju na programe jačanja muskulature koje povećavaju funkcionalnost i sposobnost mišića, time i sposobnost hoda, te su od presudnog značaja rano započinjanje i kontinuirano sprovođenje fizičke aktivnosti. Svakodnevna fizička aktivnost je zbog toga neophodna za ostvarenje cilja i ona se ne sme shvatiti kao prisila. Važna karika i napor da se osobe sa cerebralnom paralizom integrišu u društveni život, što se može bezbolno postići upravo uključivanjem u pojedini sport i upravo putem uključivanja u fizičku aktivnost. To se može postići naravno saradnjom i kontinuiranom komunikacijom i edukacijom dece i roditelja, što predstavlja jednu nesalomivu celinu. Kineziterapija ima svoj neosporan efekat da smanji oštećenje, tj. da smanji progresiju bolesti i cerebralne paralize. Međutim, kineziterapijski tretmani ponekad mogu da budu monotoni, mogu da budu jednolični i da izazovu nezadovoljstvo kod deteta, zasićenje, želje ili čak prestanak kineziterapijskog tretmana. Tu dolazi do uloge sport i fizička aktivnost. Sport treba da smanji, njegova, to jest glavna uloga sporta je jednostavno da smanji te negativne emocije i da deca sport doživljavaju kao radost i zadovoljstvo. Upravo zbog toga, zbog svoje raznovrsnosti, fizičke aktivnosti imaju povoljan psihološki efekat u vidu većeg samopouzdanja i vere u preostale mogućnosti, čime se olakšava primjena ostalih terapeutskih naravno metoda i ubrzava se proces osposobljavanja i socijalizacije i pronalaženje uloge u socijalnoj integraciji u društvu. Mišljenje je da su vežbe i kineziterapije dužnost i obaveza, a sportske aktivnosti zabave i izazov samog sebe radi potvrđivanja sopstvene moći. Fizička aktivnost koja preporučuje kod osoba sa cerebralnom paralizom je svakako plivanje i hidroterapija koji su odlični za izgradnju kako mišićnog tonusa, tako i za povećanje izdržljivosti i postizanje relaksacije. Zatim vežbe i aktivnosti sa loptom koje mogu poboljšati koordinaciju, osmišljeno i modifikovano nekoliko sportskih igara poput košarke u kolicima, stolnog tenisa ili sedeće odbojke, a također i joga koja pomaže u oslobađanju stresa, povećava mišićnu fleksibilnost i mobilnost i svako, pošto se joga vežba u grupi, cilj vežbanja u grupi je stvaranje dobre atmosfere i razvijanje još većeg motiva za vežbanje. Značaj fizičke aktivnosti kod osobe sa cerebralnom paralizom je svakako da fizička aktivnost i inkluzija u sport doprinose razvoju motorike, pokretljivosti, ravnoteže, koordinacije, manipulacije, kao i razvoju doživljivosti kod deteta, jer cerebralnu paralizu karakterišu nedostatak koordinacije, spastičnost, slabost ekstremiteta, zatim nevoljni pokreti i refleksi, kašnjenje u dostizanju različitih motoričkih veština i poteškoće naravno sa preciznim pokretima. I zbog toga znači samog sporta, inkluzije dece sa cerebralnom paralizom u sport i redovne i adekvatne fizičke aktivnosti je da ublaži sve ove negativne posljedice cerebralne paralize, znači da ublaži i pomaže savlađivanju spasticiteta, ona omogućava kompenzovni nedostatak i otkrivanje novih dečjih mogućnosti, razvija senzomotorne mogućnosti, postiže se emocionalna i socijalna stabilnost, doprinosi relaksaciji i boljem raspoloženju i brže učenje govora, bolja komunikacija kao i čitanje, pisanje i opažanje.
Kao što smo ranije napomenuli da je izuzetno bitno jačanje same muskulature zbog povećanja funkcionalnosti samih mišića i poboljšanja funkcionalnosti pokreta i koordinacije tela, poboljšanje snage i izdržljivosti kod osoba sa cerebralnom paralizom se može postići redovnim vežbanjem u trajanju između 20 i 40 minuta, najmanje 3 do 5 puta nedeljno. Aerobni kapacitet i izdržljivost se mogu povećavati i držati negde između 40 i 85% maksimalne potrošnje kiseonika. Također, ovo se može postići korišćenjem sobnog bicikla za djecu koja su pokretna, za one koji su u invalidskim kolicima mogu biti veoma korisne različite vrste modifikovanih ergometra. Šetnje traju najviše 15 minuta, guranje kolica nekoliko puta nedeljno, a također mogu se koristiti slobodni tegovi i tegići kao i sprave za podizanje mase, naravno sa adekvatnim doziranjem opterećenja, najviše do 3 puta nedeljno, 8-12 ponavljanja. Također koriste se vežbe istezanja sve zglobove koje treba obavezno upražnjavati kako pre, tako i posle vežbe. Ono što je značajno napomenuti za osobe sa cerebralnom paralizom, ne samo osobe sa cerebralnom, to je djecu sa cerebralnom paralizom, ne samo sa cerebralnom paralizom, nego sa bilo kojim smetnjama u razvoju i invaliditetom, da svesno povezivanje sporta sa njihovim dobrim psihofizičkim zdravljem može da izgradi jedno poverenje i može da izgradi jednu zdravu naviku kod te dece. I ako se krene na vreme, neretko ova deca mogu biti primjer i dokaz da kombinacija volje, upornosti, želje za blagostanjem i vere u sebe jednostavno ne poznaje granice i oni mogu da dostignu izuzetne sportske rezultate. Downov sindrom se pre svega javlja kao posljedica trizomije na hromozomu 21 i njega najčešće karakteriše intelektualni disabilitet, zatim različite vrste srčanih anomalija, ortopedski problemi, gojaznost, smanjenje kardiorespiratorne sposobnosti kao i problemi sa vidom i sluhom. Zbog svega ovog navedenog, značaj fizičke aktivnosti kod osoba sa Downovim sindromom je nemjerljiv. Ona povoljno utiče na mišićnu snagu, izdržljivost, elastičnost mišića, povećanje obima pokreta u zglobovima, zatim na mogućnost izgradnje pravilne šeme pokreta koja u većini slučajeva nedostaje kod osoba sa Downovim sindromom, poboljšanje funkcije kardiovaskularnog i kardiorespiratornog sistema, poboljšanje funkcije fleksibilnosti balansa, prevenciju padova lomova, adekvatnu koordinaciju pokreta, zatim modifikaciju kroničnih oboljenja kao što su dijabetes mellitus, gojaznost i epilepsije, smanjenje anksioznosti, depresije, konfuzije, smanjenje ljutnje i povećanje pažnje kod osoba sa Downovim sindromom, zatim jačanje psihomotornog statusa, povećanje same motivacije ka učenju novih stvari i sticanje samopouzdanja. Ono što odlikuje decu sa Downovim sindromom, to je da vole da se u pokretu, da vole grupne igre i takmičenja, zbog toga su kolektivni sportovi pravi izbor za fizičku aktivnost osoba dece sa Downovim sindromom. Uvek su raspoložene za nove aktivnosti i samim tim mora sportski stručnjak da bude izuzetno kreativan u osmišljavanju novih aktivnosti. Često ne znaju za strah i tu moramo biti oprezni zbog mogućnosti od povreda. Brzo se zamaraju, ali se brzo odmaraju pa im prije kratke pauze, te samim tim fizička aktivnost mora biti modifikovana i prilagođena njihovim sposobnostima. One vole aktivnosti sa brzim i nesmetanim kretanjem, međutim, ono što ih karakteriše to je da najviše uživaju u elementarnim igrama. Znači, oni uživaju u kotrljanju, puzanju, skakanju i drugim igrama, a pored toga, da kažemo, elementarne igre, pored toga što se koriste za zabavu i što pružaju osjećaj zadovoljstva, one pospešuju razvoj veštine kretanja, koordinaciju pokreta, spretnost, okretost i sve vizualno-motoričke koordinacije. Sportski stručnjak je u obavezi kada radi sa decom sa Downovim sindromom da proveri funkcionalne sposobnosti deteta, da ustanovi koje su to aktivnosti koje dete može samostalno da izvede, delimično uz pomoć drugih, jednostavno da razbije strah koji možda postoji u detetu i da unese u detetu sigurnost u sopstvene sposobnosti.
Također treba da odredi aktivnost koju će dete moći da uči sa pažnjom i zanimanjem, da prilagodi aktivnosti njihovim trenutnim mogućnostima kako se ne bi demotivisalo i prekinulo sa sportskim aktivnostima. I svako vežbanje u sebi treba da sadrži one elemente koje je dete prethodno savladalo da bi dete steklo samopouzdanje, a također i neke nove koje će mu izazvati neku znatiželju, osjećaj samopouzdanja po uspešno savlađivanje. Sport je izuzetno dobar. Sport razvija takmičarski duh, razvija osjećaj dokazivanja i dominacije. On razvija psihološku stabilnost kod dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i daje jednostavno mogućnost pronalaska socijalne uloge u samoj zajednici. Također, pošto deca jako vole imitiranje i šalu, treba iskoristiti imitacije za objašnjavanje neke aktivnosti ili održavanje same pažnje i tu se također ogleda kreativnost pedagoga. Također, pomaganje u samom donošenju, pripremi, samom spremanju sprava treba da bude osnova i sastavni deo fizičke aktivnosti svakog djeteta sa ovim sindromom. Autizam predstavlja složeni neurorazvojni poremećaj koji traje čitavog života, koji se oblikuje poremećajem socijalnih odnosa, poremećajem komunikacije i stereotipnim oblicima ponašanja. Nažalost, autizam i dalje predstavlja veliku enigmu za medicinu i nije se došlo do adekvatnog leka i njegovog rješenja za autizam. Osnovni cilj fizičke aktivnosti dece sa autizmom su pre svega poboljšanje fizičke snage i uspostavljanje doživljavanja realnosti stvarnog sveta. Deca sa autizmom žive u nestvarnom svetu, u mašti i jednostavno doživljaj realnosti stvarnog sveta i doživljaj telesne celovitosti deteta imaju izuzetno veliki značaj jer bez toga nema adekvatne rehabilitacije. Također, fizička aktivnost ima veliku ulogu u uvođenju autistične dece u svakodnevne životne procese i učenje pravilima, jer kod autistične dece postoji problem u snalaženju sa realnim svetom, postoji problem u komunikaciji, problem sa odnosima sa drugim ljudima i zbog toga je cilj da se te vežbe nikada, koju sprovodite kod dece sa autizmom, nikada da ne radite šablonski, jer tada nemaju efekta. Oni se moraju doživjeti, zapamtiti, ta deca moraju da dožive te vežbe, da budu svesni da se nalaze u realnom svetu. Samo na taj način deca se mogu socijalizovati, razviti maštu i formirati svoje mišljenje, a kada imaju osjećaj da se nalaze u stvarnom svetu, to također ima veliki utjecaj na njihovo samosnalaženje, na njihovu socijalizaciju i na njihovu kvalitet života u odnosu sa svim drugim ljudima. Zadaci dece, fizičke aktivnosti dece sa autizmom su pre svega fizička aktivnost omogućava stalan morfološki razvoj, zatim utiče na optimalan razvoj kardiovaskularnog sistema, deluje na razvoj spoznanih sposobnosti, posebno na razvoj različitih vrsta receptora, razvija se pozitivne osobine ličnosti, smanjuje se agresivnost i strah, utiče na faktore koji poboljšavaju samu socijalizaciju i socijalnu adaptaciju. Kroz fizičku aktivnost se ispunjuju biološke potrebe, normalne fiziološke potrebe za kretanjem, jer je naše telo napravljeno da se kreće, za igrom, afirmacijom i duhovnom identifikacijom, a također omogućava se optimalan razvoj psihomotornih sposobnosti, pre svega koordinacije, snage, brzine, ravnoteže, okretnosti i njihove neposredne naravno primjene u realnom životu. Koristi i benefiti fizičke aktivnosti kod dece sa autizmom su nemerljivi. Pre svega se poboljšava opšti fizički status, poboljšava se krupna motorika, poboljšava se praćenje i tačno izvođenje preciznih i grubih motornih zadataka, poboljšava se pažnja kao izuzetno bitna kognitivna komponenta i podiže se nivo socijalnih veština i integracija u društvo. Poboljšava se verbalna komunikacija, smanjuje se tenzija i autoagresivnost, smanjuje se komunikacijski deficit i stereotipno ponašanje, nivo agresivnosti, značajno se poboljšava memorija i poboljšava se san.
Da li će i kada doći do uspešne rehabilitacije fizičkom aktivnošću zavisi od mnogo faktora. Pre svega zavisi od vrste i stepena smetnji u razvoju i invaliditetu, zavisi od motivacije za vežbanje, što zavisi naravno od individualnih karakteristika samog deteta, a takođe zavisi ponekad i od karakteristika roditelja, jer roditelji nekada mogu da predstavljaju barijeru za inkluziju deteta u sport. Od kvaliteta i programa rehabilitacije koja mora da bude zanimljiva i raznovrsna, kao i od podrške i razumevanja okoline koje, nažalost, iskreno govoreći, u Srbiji nemamo često. Sam uspeh fizičke aktivnosti zavisi od programa rada, od adekvatnog poznavanja psihofizičkih sposobnosti osobe sa kojom se radi, kao i pravilno formiranje stručnog kadra. Međutim, najveća odgovornost je svakako odgovornost sportskog stručnjaka. Jedan sportski stručnjak prvenstveno treba da bude dobra osoba, a zatim da bude odličan stručnjak. Šta to znači? To znači da on mora dobro da poznaje osnovne karakteristike oštećenja deteta, zatim način djelovanja pojedinih sportskih aktivnosti na decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i da odlično poznaje trenažnu tehnologiju, metodiku treninga i dozirano opterećenje. Formiranje jednog pravilnog stručnog kadra podrazumeva sportskog stručnjaka, podrazumeva fizioterapeuta, logopeda, psihologa, lekara i socijalnog radnika i ono predstavlja ključnu kariku i sastavni deo plana i programa fizičke aktivnosti ove dece. Jer oni zajedno kroz bateriju psihofizičkih testova moraju na adekvatan način da priđu detetu, naravno i roditelju, i da objasne roditeljima i deci kako, kada i na koji način treba upražnjavati fizičku aktivnost da bi ona ispoljila svoje maksimalne benefite, a naravno cilj fizičke aktivnosti da unapredi fizičko, psihičko i socijalno stanje i zdravlje naše dece. Svakako ne smemo zanemariti ni odgovornost države. Danas smo pričali o inkluziji, jednostavno o uticaju i dobrim benefitima fizičke aktivnosti na sam kvalitet života i na zdravlje dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Međutim, moramo priznati da se roditelji ovakve dece svakodnevno susreću sa problemima, teškoćima i poteškoćama u elementarnom funkcionisanju. Sada ću vam pročitati neke od izjava majki dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Niko mi nije pružio ni podršku, niti uputio bilo gde. Bilo je mnogo teško. Sve sam morala sama. Sve. Savetovanje niko nije ni pomenuo. Sama sam išla i informisala se. Ništa nisam znala. Tek posle je došlo udruženje. Rekla je, ja vam toplo preporučujem ustanovu. Tačno mi je rekla i koju. Kada smo nju pitali, jeste li vi ni bili nekad tamo, ona mi je rekla da nije nikad. Kako možete toplo da preporučujete nešto što nikad niste vidjeli? Onda sam ja sela u autobus, pošto sam videla ustanovu, 6 mjeseci nisam znala šta da radim, bolila me glava. I onda sam rekla da ću da se borim za svoje dete. Meni je više dosta da objašnjavam svakome. To dete ima slabije mišiće, mora da sedi, a doktorica prozvaće. Događa se da kažu, ona je starije dete, ne čeka. To je žalosno, što deca kad odu kod doktora opšte prakse ili bilo gde isto moraju da čekaju. Nakon ovih izjava, mislim da je naša obaveza i dužnost kao sportskih radnika i sportskih stručnjaka da svakodnevno propagiramo značaj fizičke aktivnosti i da pokušamo da poboljšamo status ove dece u našem društvu. Pre nego što završim današnju prezentaciju, želeo bih da vam pročitam poruku koja me dodatno motivisala da nastavim rad sa ovom decom, a to je poruka kampanje UNICEF-a i Vlade Crne Gore o položaju dece sa smetnjama u razvoju
i invaliditetom u Crnoj Gori iz 2010. godine, koja kaže: gde mnogi vide teškoće, mi vidimo mogućnosti. Gde mnogi vide slabost, mi vidimo hrabrost. Gde mnogi vide teret, mi vidimo ljubav. Gde mnogi vide prepreke, mi vidimo prijateljstvo. Nadam se da će ova poruka i vas motivisati, ne samo danas, već za ceo život. I za kraj, jedna lična poruka od mene za vas. Mislim da je krajnje vreme da svima otvorimo oči o položaju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u našem društvu. Jer ako otvorimo naše oči danas, bit će mnogo bolje za njih sutra. Hvala vam na pažnji i doviđenja.